Chydig dros 5 munud i chwarae. Chris Huw ar I drod chwith nodweddiadol, y pennau mynd I fyny ar y foli. Mae'n arbediad gwych, ac oddi ar y linell am yr eildro, ac yna'r ergyd o bell yn cael ei tharo lawr. Ond Alec Ramsey am berfformiad yn y gol, 2 waith yn arbed y cofis. Faint o saff ydi Ramsey, 9 llechan lan mewn 17 gêm, gwella neb arall yn yr uwch Gynghrair I Caernarfon. Arbediad rhyfeddol gan Alec Ramsey, ond dyma'r Barri yn dod eto. Southam Hales yn croesi McCracken! Y Barri ar y blaen! 10 munud wedi chwarae yma ar Balc Jenner. Croesiad perffaith I lwybr Cei McCracken. 7fed gol y tymor, mae fe'n curo Alec Ramsey. Am bel di hon, cofia, ond mae Southam Hales yn gwybod yn union beth mae'n sy'n. Mae'r bel yn ar ei gwadd I unrhyw ymosodwr. Mae o yn y corridor ansicwydd, a mae McCracken yn llithro I mewn. Cynigol ganddo fo, ond gwych lawr o dde, Brookwell ar fai. Cicrydd I Caernarfon, Nathan Craig y capten drosti. Mae Edwards I fyny o'r cef, mae Crowther yn un tal hefyd, a Brookwell ar y postyn pella. A dyma Edwards yn dod amdani, mae Lewis ar camgymeriad! Mae o dan y bar ac mae mewn! Ac I ni'n gyfartal yma ar Balc Jenner. Caernarfon yn dathlu, y Barri 1, Caernarfon 1. Pwniad sal, de, am ni ffynwr fo hun o'i flaen o Gareth Edwards di hwnna, a wedyn y cyffyrdyn ag gan Gareth Evans. Fo yn cael blaen I droed iddi. A wedyn mae Gareth Edwards yn neud sy'n anodd ar yr ail gyfla I Mike Lewis trio gael ei allan. Y bel hir gan Alex Ramsey. Evans yn holl bresennol y tymor hwn, ond dyma Bradley yn croesi. Brookwell! Ar yr hanner foli dros y bar. Brookwell mor agos i'r o'r cofis ar y blaen. Mae'n technig yn hollol anghywir. Unwaith mae'n plygu nôl, mae bel mynd I godi, mae'n mynd dros y traws. Mae rhaid chdi fod mwy positif. Pen I lawr dros ti, a wedyn drilio I mewn I gornel. Cic gornel gynta'r ail hanner i'r Barri. Dyma Touré, bel y gwiroddi ar y linell. O, yn gampus gan Joe Williams. Bedd yn y fan ar lle I glirio. Oedd angen go iawn, mae hon yn beniad campus dydi. Y Barri wedi dechrau ar dan. Creu Crowther lawr, ac unwaith eto mae Mike Lewis. Camgymeriad unwaith eto. Sylwch ar y gol geidwad. Dwylo sebon go iawn yn y Mike heno. Be mae'n trio neud yma hyn? Diolch sy'n gafal ni, yndi mae hyn, mae'n cyntynnu lygadodd I wrthi. Ydy Jamie Breeze ddim yn rhagweld bod y camgymeriad. Bos ymlaen Bradley mewn y cwcos bic cyfle gwych fan hyn ac ar arbediad. A Breeze ar y foli mae'n cael ei chlirio. Camgymeriad gan Mike Lewis 1 funud, ond yna fe yw'r arwr yn y funud nesaf. Mae'n arbediad campus gan Mike Lewis yma na. Mae'r bloc na yn well na ar arbediad. Wedyn mae hwnna'n ei ffordd I fewn gan Brookwell hefyd. Mae Clagan yn edrych am hanner cyfle. Dyma Touré! A mae Touré wedi rhoi Barri nôl ar y blaen! 7fed gol y tymor i'r dyn ar benthyg o gas newydd. I ni'n agosau at yr awr, y Barri 2, Caernarfon 1. Wel, mae Touré cael ei ar y postyn beth, a ti'n mynd disgwyl o fethu. Mae'n mynd ar draws y golwr, ac yn ôl i'r gornel arall. Ia, mae Clagan yn troi. Gwiriad bach yndi. Rhaid mynd I chwarae teg i'r amddiffynwr ifanc, ond dwi'n dal yn meddwl, a fydd o addasu draedig o'n sydyn, I trio mynd ar draws, I cael rhyw fath o gysylltiad ar y bel. Brookwell tro hwn yn mynd trwy ganol camau, eisiau lledu'r bel yna, a mae'n dacl bwysig, a mae'r bel yn cael ei chlirio, does dim cam sefyll yn erbyn Hood, gyda Williams allan o'i safle, mae Hood wrth I fod yn crymanu! Modfeddi heibio'r postyn, sgoriodd e gol tebyg. Wthnos swetha ar y wain dew, ond tro hwn yn methu cael ei drod fe o'i gwmpas I. Yeah, it's probably a good game for the neutral to watch. You know, for me, I think that he was competitive, he was honest, he was end to end. You know, I think that at times it probably lacked a little bit of quality, but listen, 3 points is great for us. Yeah, very tough. Yeah, I just can't really put it into words at this moment in time. Really disappointed. We came here with a game plan. I thought that, you know, we started okay, but conceded and then did well to get back into it, and I thought we played well after that first half, and then just fine margins, literally fine margins in this league, and just he's cut back inside, a deflected cross, it's got to the back man at the back post, and yeah, really disappointed. And then we still created chances after that, but
struggled to put them in, so yeah, really hard to take. The second half of the season now, top 6, I think that makes sure that we're in there now, and it's just a competition and a spirit that we need to show every single week. We know it's going to be tough, we know we're the underdogs, but hey, bring it on. When you think of the festive period coming up now, 2 games against Llandudno, how crucial is it that you take your chances again then? Yeah, absolutely. It's crucial. Every game. We're going to treat Llandudno like we treated every other game. Do our homework and make sure that we put a show on. Fans who have travelled down today, can't fault them this time of the year. Paying the money and doing what they do. Deserve better today, and hopefully we can repay them.